atu le fonga le kalesia ma fatua ma te leo suma te akone mo la ko fatua da mo tofi o tatu le kalesia le foi tina ma tama ma fatua o tatu le kalesia ni tai ma lore sui fuma mio ma lore la ni ma ta lava e fatalo fat foi mo pena foi langi ya te la tu mo fa pena tatu foi sa ninga ni tai ya e sua foi isso que isso ma tu te fatalo fuma fa feiloa ia tuai i lo to sui fua ma lo to langi mai ni tai i ia le lo fa ma le leo tanto tapa auxilio de langi o le aso le dei o fa pitoa mo alo mo fa nau pa ilonga ina ai le tāua o le whanau tutono a inga, tutono e kalesia, ma tutono o nu. Pela Yesu tu mai tamiti o mai a tia, a wā peo i lātou nei, i lātou o loo i le malo le tu. Le wala awa tuai ma le whaaloalo ai le amataina le tātou kokalangi pa i o mātua, ma le tātou e kalesia, i tātou tutura. Ai se ngā solo mai alo no whanau o so tātou e kalesia a wale lātou waso fia whae o mai e ne yaso i le suafa Yesu Kiriso. Amen. And the lady tour. Taimi Malava. Come on, church, we can do better than that. God is good. All the time. God is good. Fai mele fai salamo o le aso le nei na fire e le atua tātou te fia ma oli ai. Amene. O e oli le nei tai au tamaiti. Are we happy this morning, church? Amene.
Ia, o te avele nia manoe te whiwhatalofa atua I le suafa manu malo, suafa pa ia le suafa maolunga o tātou alima whaola Yesu Keriso. Whatalofa atua I mātua le whale, sunga le whawhiangaina ia Mikaele Porita, mese whatua ia Sarah, whawtai mo mea uma, whawtai mo tausanga, Ialu whanau nei. Amen. Whatalofa atu foi I le paia mamalo le kalesia, I ona tūlanga whalupe. Whatalofa atu foi se wō, po se ainga o lo asiasi mai, po nisi o lo mai mua mai lunga pena te whailangi. Whatalofa atu le suafa o Yesu Keriso. And last but not least, whapito se whatalofa, Ialo ma whanau, tupulanga talavau o alofa tuloa manuwa le niasu. Hallelujah. O le nei tai au, o se aso whapitoa mo tātou tamaiti. Le la aro tau sulua le tamaiti. Amen. Le iale tua. Today we celebrate you, kids, but first we want to acknowledge God. Amen. Amen. E mua lava na avele vihinga I le atua awa a le ai le atua ia le lope e au lia mai le ni tai au. Amen. Ia ia le ni tai au. Kau le taplo lo tua o I mawhai ai ua e sauni. Come on, church. Tap your neighbor and say, are you ready? Are you ready? Whai wa e sauni. Ia, e tele o whaateta inga e whapena ona whaatino le sunga le taitai le aungasa. E whaatetau mea I o ta'alonga. Amen? Amen. Ta'alonga o sports. I want to draw a sports comparison as well. I le ta'alonga e tolu ia au vaenga ia ta'aua o le au ta'alo, o le au lawhali, ma le au mata. Amen? Amen. I to tono la whale le atua, e le aingi mea o ni au mata. Amen? We have no such thing as spectators. So this morning, whai mele salamo se lau, whai pomomo, whai mai ia outou ala langa atu ia Yehova. Amen. E le mawhaina ala langa pea e mata. Amen. So this morning, a mata tatu sauninga le itai au. Ave lau se lau pasiki, especially our kids. E whaafo I le vihinga I le atua I lona lofa malona anga le ia te tātou. Amen. Tamale nei tai au, mātou te whaafo I atu le vihinga I lo whio. Whawhitai lo alofu mai, whawhitai lo manatu mai tamā. Le nei tai au mātou te whaatino le se lau, le salamo se lau, mātou te alanga atu ia te oe, I le leo manu malo, mātou te alanga atu le leo fia, alanga atu tamā I le oli tamā o mātou poto le nei manu manu. Whesoso ani mai tamā, pai mai, a whio mai lo wanganga, e whaatino le mea, Thank you, Jesus, for this moment, and thank you for this year's White Sunday. Bless our service, Lord, and bless everyone that is in this house. In Jesus' mighty name we pray, and everyone say, Amen. So Hallelujah. We worship you, Lord, this morning. We worship you and we glorify you this morning. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. I want to tell them after my Lord to only tie out. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I let me show to the person out. Someone will let her to be inga. Amen. To what to know to the only tie out. Hallelujah. On a lot of fafitai. On a mena or two moilo. I'm grateful. I'm thankful to God that we have another year of White Sunday. Amen. Amen. Jesus. A lot of fafitai. E fafitai tuai ile tua. Ilona manatu mai. Ilona lufa mai. Fafitai. Famanu yanga utato maua ni by time. Fafitai mo mea umalava o tato mau a inga. Amen. Yes. O le lumana I le lei. Hallelujah. O le ekale sile mawhaiana tato o mai tato tupu ai whaaleananga. Hallelujah. O ni mātua whaaleananga. We just want to be thankful. E whafitai le loto I le tua le nei tai au. As we celebrate the children this morning, it's still all about God. Amen. Because I say no alia tua, so please, church, sing the song as a proclamation of your heart of thanksgiving to God, and join us in the song of worship. Amen. I could sing these songs.
Tamale ne tayao, o loto na alo whanau, I le ne tayao ia te oitama, tumu le loto whawhitai, matau te whawhitai atua I loa lofa, whawhitai tamai o whamanuyama, whawhitai mea I lo puipuinga, mea umalava lo e whaasoa matau. Praise you, Lord. Father, that is our heart this morning, a heart of thanksgiving. O le tauranga vi inga lea lo o tangata le ni taiao. Father, that is our worship to you this morning. Amen. We just want to honor you and we glorify you, even though it's a day to celebrate all the children. We know and we believe in our hearts that you deserve all the glory. It's a tau tamai te oi. E a fua mai te oi tama. E toi fo I lava ia te oi. Awane ia te mato. Not unto us, Lord. Not unto us, but unto you for your glory. Kwa taulanga I inga lea lo whanau ni taiao. Whamanuia mai tamale por kalame. Whamanuia mai le lau na ina lo utu tama. Pahi mai. Whamanuia mai tamai loto lo I kalesia le ni taiao. Ia o le tatalo le le suafa manumalo Yesu Keriso. And let's all shout, ia tato alalanga, Amen. Toi alanga, Amen. Lua pati hallelujah. Hallelujah. Ia, iele toia, tato alala mai lalo, fasolo atu tato whanau, tato na fua mole, ele fasolo le tato pukala. Malo lava tapua I le nei taiao. Malo lava whai vi inga. Tato atua le nei taiao. Ia. O le nei avanoa. Ia. Ia te aule. Ava man wha alo e. Wala aulia tuaile tama al fale. O ia le la awala mai le.
upu whaunga le atua le nei tai au mō tātou. Ai mei se a tātou a onga sā. Amene. Amene. Ia. Sa ta alo, sa telefoni, o le tala le tai. Ai, ia, whaalongo leima po e se mea le leie maua e whapenauna tupua iai tātou uma. Amene. Ia, le avanoa le ne wala awa tua le sunga le whawhengenga. Mai so patinga vi ia le atua, alo o angai mai. Vi ele tuan ni tai au. Vai se talama na ia lo tua oi, fa sanga lo tua oi ma vai se talama na ia fa manuia iai. O na wai fia fa longo le upo le tuan ni tai au. Praise the Lord. E mua ona whawhelo i atul tātou ainga. Le fio leo whainga luenga. E me se fōi o le lava loa o tātou mawhtanga. E whawhelo i atu fōi whanau o tātou i kalesia. Ni o tau ia o lo o whapitoa ai le nei sauninga. Ave la se pati mo whanau nei tai au. Ia ave se pati mo le tua. Ave se pati mo le anganga pa ia. Vi ia le li. Moli atu le whaftai tele lava i le taitai o le tātou wa onga sā malwhaltua. Pea fo i le sengo whaia onga. Ia, ai mai se foi o ta matina o mātua o tātou whanau. Ia leo tātou mauli mawina le au le leo whanau nei tai au. Ta aves popo mo mātua. Aves popo, whaamalu. Malo le titi whaitama, malo le whaitama le lei. Ia upua le atunu o au o mātua whanau. Le ale ulawa vale o whanau, le ale whaalong tata. Ia wau lava le matua i lana tama. Ia aile i tautalangia le upua le atua nei tai au. Ia manaia ai whawhile mu ane ia tātou whanau whamole. Tātou whaia o ngā sā. Ia awha apea fo i te sila mai o lau mea whale lea ula vale atulu mai i. Ia su mai e whawhile mu. Te wai ini ane se whaia o ngā ele fia. E whapena le ngā ruenga le atua tātou te ngā lue whatas. Ia le li, ai wa ai mai ua fiul whaia o ngā sā i lo walu. Ia le taimi lona e tū mai matua. Ia wai whewhe ia te oi. Ia whaftai. Te iloa le umi le tātou whe au nei tai au o se whe au ua tāpena e le atua mo tātou umalava. Tātou alo mawhanau le tātou e kalesia. A o se whe au fōi ua au mai e le atua mo tātou le kalesia le taimili nei. E toi avatu le whaftai tele lava i le taitai o le tātou a aunga sā. O le anga i mai leiva yaso e le whaingofi e le wawa atu yalo ma whanau o le kalesia. Ma sa whapenao na whaasoa mai e le atua le wheau i lea taimi ma lea taimi. Awala nei mai a tātou taimi o le upu a le atua. Le anga i le o se upu mo le whai wheau.
o le upu mō tātou umalava. Say amen. Le ua umal tātou taulanga whaafitai, le ua umal tātou taulanga vi inga I le tua, ia sa unia ia te whaalongo le upu o le tua le neitai au. Tasi lava le whaitau o le fionga le tua o te fia whaitauina le neitai au, a whai o iailau tusi mana ia fui e vava ai, ina ia moli mawina, le fionga pa ia le tua le neitai au. O le Roma valu o lon fai upo e ono. Whanau o le sa vali leo le tala le lei, mole asu sa whaapitoa mo o tau tausanga le nei luafe luas fuma lima, Roma valu a o lona fai upo e ono. Whaafonga maia il fai tauina o le fionga pa ia le atua. O le loto I la le tino, o le oti lea, a o le loto I la le anganga, o le ola lea male manuia. Wha manuia mai le atua I le whaitawina, o ana fionga mamana I le neitai au lona anganga, e wha matala loto ia te oe mau. Mai fea lo tātou whaolaina. A o fea fōi e maua iai le file mū ma wha manuianga mai le li. Whanau, o lau filifilinga e te manui ai. O lau filifilinga fōi e te mālai ai. Wōti tātou umai le angsala. Ina ua to I lalo le lua I tangata I le mata pea pea I mea uma le fōfuanga. Whai mai leo upo le apostolo Paulo. O le loto I la le tino, o le oti lea. A o le loto I la le anganga, o le ola lea male manuia. Whaafonga mail whanau, na whaaliliu whaapitoa nei la unga mo o tau. Listen well to the word of God. Where can we be saved? And where can we find peace and blessings from the Lord? Your choice will bring you prosperity, and your choice will bring you ruin. Where all men dead in sin, when the first man succumbed to greed in all things of creation, Paul says to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. E lua ni whaavai o leo langa o lo tātou iai nei. Leo ua whaata oto mai e Paulo le ata o le se senga o I tu a inga o langa ia. There are two foundations of life that we are in now. And Paul outlines the difference between these two types of life. Mua mua. O leo langa ua pūlea e vaivainga o le tangata angasala. Le nātura o le tangata soifua. Lea e manatu lava ia na o ia. E whau la na tū la whono I ona tuina naunga. E pule ai lava ia I mea ua. I mea uma e manao lava iai. First, life is ruled by the weaknesses of the sinful man, the evil nature of man. He thinks only of himself. He makes his own law according to his desires. He rules over everything he wants to have. O leo langa mua mua na. O le tu ainga o langa le tofu lava malona whaamtalaina. O leo langa ua pūlea e tofi matu langa mamalu. O leo langa ua pūlea e mana o tele ma le mata pea pea. O leo langa ua pūlea e le poto ma le wha maualunga. O le whaikengi ma le wha le ainga. O a mio mawinga masani o I tu ainga ia. Ia maua lava ma pūlea mea umo le nātura o whaatangata soifua. Lotu pele lotu, ke risiano pele ai. E le mana o lava e lave lavea se fuafuanga I mea ua asosi I ai.
This is the kind of life that has its own interpretation. The life ruled by position and honors. The life ruled by greed. The life ruled by knowledge and pride. Gangs and family. The habits of these types to have and control all things of human nature, religion or not, Christian or not, never wants to compromise a plan that is associated with it. O leo langa mua na lona lua. Ua iai leo langa ua pulea e lea nganga o lea tua. Leo langa ua mauaa ma ua ola ia keriso. Ua leto iai sona manatu. A ua fai keriso maona manatu. Filipe e lua au lon fai upo e lima. Ua la fuai mana o uma. A ua tasi ia keriso mea uma. Leo langa e mama. Ua faa pa ia ina. Ma ua faa uina ile mana o lea nganga. Leo langa ua pulea ma le faa tonuina ile nganga. Ua faa vae mati nae ia keriso. Ua tau muai le tua. That is the second life. Listen well, children. Aua te tala noa. Listen well. And this is the second life. There is a life that is controlled by the Spirit of God. A life that is rooted and alive in Christ. It no longer has any mind, but Christ is its mind. It has given up all desires, and all things are one in Christ. A life that is pure, it is sanctified, and it is anointed with the power of the Spirit. A life that is controlled and directed by the Spirit of God. It is founded and developed in Christ. It is centered in God. Say amen. Ola nei e lua, ese o la taununga. Ua tofu la ua ma le whaasino manga ia ngai ai. O le ola ua pūlea e mana onga whale tino, ua iai le ala e tau le oti. O le maua le apostolo i le ola lea, e lea i lava sona lumanai o iai. A waua ngai mamau ese atu lava ma le atua. A o lou whaatonga ina lao mana onga ma mea o le lalangi nei, na te pūlea lau o langa. O lou whaaloloto le nā. I le ua e whasi o tia lou lava ola whaaleanganga. E le mawhai e oe, o lo ola i la leo langa se se, o na tū i luma o le atua. Ua whai pea oe ma pango tā le pongisae te atu il tū la fono o le atua, malana taita inga. O tau ia, ua whai le atua mautou fili. O le tele ia o i tū a inga, ia e whea i solo ma tuspa ia. Pe lau e mafusi ua. E tau anga il falsa. Ai se le tapasa. These two lives have different outcomes. Each has its own destination. The life that is controlled by the desires of the flesh is on the road of death. The apostle testimony to this life is that there is no future at all, because it has moved far away from God. You're asking for the desires and things of this world to control your life is your greed. You are killing your own spiritual life. Who are living this wrong life cannot stand before God. You are still a prisoner of darkness against God's law and His guidance. You are the ones who have made God your enemy. Most of you are the type who are walk around with Bibles, coats and ties
They are active in church, but the compass is wrong. Ile malea. E whape whea on tātou sa ili atu i le ola. E whape whea a o ai fōi na te taitaina I tātou I wha manuianga o le ola. So how do we seek life? How and who will lead us to the blessings of life? Tamaiti, ia mana tua, o lea tua o lea nganga lava ia. O lea nganga e soifua pea mai le vavau e o le wha vavau. O lea nganga o le poto ma le mawhauwhau. Isaia sfultasi fwa ipo e lua. Na te a o mataitai tātou o lana whanau. A whai wa tātou wola I la lea nganga. Ia tātou sava vali fo'i I la lea nganga. Ia taulai lea tua lo wola. O manatu mau mawhauwhaunga. O au upu malau a mio. Ia ngā wai, po lou loto I la lea nganga. O lou ino lea I le leanga. E le toi pisia oi le nanamo le lalolangi. Ma e tau mawhai e mafuta atu I le li I lo atua. Ma wha fia I lona fina ngalo. Ola wha pa ia ina. Ma feo ai wha atasi ma le atua ma le loto maulalo. Mika e ono alon whai upo e valu. Children, remember God is spirit. The spirit lives from eternity to eternity. The spirit of wisdom and understanding. He teaches and guides us as his children if we live by the Spirit. Let us also walk by the Spirit. Focus your life on God. Your thoughts and your imagination, your words and your actions, let your heart be led by the Spirit, and you will hate evil. You will no longer be contaminated by the world's desires. You are trying to be close to the Lord your God and please His will, live a holy life, and walk with God in humility. Whanau, e tolu se lau tausanga sa wheo iai e noka male atua. Sa ia te ia talii mawhawhine. E sa whaasili ta mā nei le mawhtanga male atua. O le tala, ua le iloe e noka, ua ave na e le atua I le langi, e le ioti le au auna le atua. Na ave o laina I le langi, a wā o lo, o le loto I la le nganga, o le ola lea. Ioi, o iai le file mu, o iai whamanuyanga. Kids, Enoch walked with God for 300 years. He had sons and daughters, but his father preferred the relationship with God. The story is Enoch did not know God took him up to heaven. The servant did not die. He was taken alive to heaven. For the mind set on the Spirit is life. Yes, there is peace. There are blessings. O ata ia alofa tu noa wa maio I o le lei. O na wha amala malama le apostolo nei le kalesia I Roma. Le kalesia ua filongia I tua inga fausanga ia. O I tua inga tangata e ola wha leo ngalua. O isi wa taitaina mapulea e o tātou lava manao. A o na isi foi ua tu ina atu ato o toa I le atua lo lato wha moe moe. E wha tau taia e le nganga o le atua. These are the images alofa tu noa that the apostle clearly explains to the church in Rome. The church is mixed with these types of structures. Types of people live in a double life. Others are led and controlled by our own desires, while others have completely given their hope to God to be guided by the Spirit of God.
O whapewhea o e malau ainga. O e malama i le taunu unga o langa ese ia e lua o ta ua e Paulu. Kalesia, e whainga tau na wha malia e le mata pea pea. E le maona le tuina nau i le laurangi. O le pongai lea o le se o mea uma o lo tātou whai. Wa o la Paulo, e i uvale o e i la le tino. E i u le whaafanonga e whaavavau. Ua le ose ta iala lea e fina ngalo ai lea tua mo i tātou. Ta mā, tina, ia tātou alo ese ma lea toa inga o langa whapena. A whai e taita ina ma pu lea o tātou o langa e le poto, ma malu, tūlanga pule, o lo tātou wha maualunga, o lo tātou manatu wha pito, o lona winga, o le awa ai le whunga wa. E au ina awha ina ai lau wha e poiponga. E wha le tonu atu ai ma le whanau. E wha oa ai ma mea lofa nai a te oi. E ma lepe ai lau a inga. E ta ape ai le nu. Le wha la potopotonga ma le ekale sia le atua. Ai tātou te le mapu le anu anu ai o avenga ma whaafafa. E le maua sau fia ma lie aisea e le aisona lumanai. E le iu lava i se le lei. Kalesia o le mea o iai le anganga o le lii o iai le saolotonga. Lua al kornito e tolu alon whaiupo e sifun malfitu. A wafoi o le anganga e alofa e wha maoni, e whai mea tonu. How are you and your family? Do you understand the consequences of the two different lives that Paul mentioned? Brothers, children, the Bible says greed is hard to satisfy. The lust of the world is insatiable. And this is the cause of all the wrong things we are doing. But Paul, who are in the flesh, are doomed. It ends in eternal destruction. This is not the direction God wants for us. Fathers, mothers, avoid such a life. If your life is led and controlled by your wisdom, by your honor, by your position of authority, by your pride, your selfishness, then the ship will break. It will damage your marriage. It will cause problems with your children. It will rob you of the gift you have. It will break your family. It will break the community and the church. You will not rest from the many burdens. You will not find happiness in your life. Why? It has no future. It never ends in anything good. Brothers, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. For the Spirit of love, truth, and justice. Muli muli. Alofa tu noa. Ele tawilo le kerisiano moni waola. Matai taina ele nganga. Awa e fua mai le alofa. E fua mai le oli oli. Ole file mu. Ole onosai. Ole mata alofa. Ole anga lelei. Ole faa maoni. Ole anga malu. Malele ngao ia. Ele faa tu la fonoina mea faa pena. O fua ia ole anganga na te ave oi le aipa ia. Ole nuu malamalama. Ua tumu i faa manuyanga. Ma fiafianga faa le anganga. Alofa tu noa, the true Christian who lives and is led by the Spirit is not ashamed, for he bears the fruit of love,
joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Such things are not lawful. These are the fruits of the Spirit that will take you to the holy city, the land of light, full of spiritual blessings and joys. Ekalesia pele. O le tusi la patai mo le ekalesia I Roma. A o se fe au ta ua tele fo I mo lou sa o tonga. E lua I tu a inga ola ua fafola mai le apostolo. Sila to toa. Ba ai mamau. Whaautanga loloto. Ma ia e manino I le taunu unga a o lei. E filifili le tu a inga ola. E whawhau ai o tātou wolanga. Tauina ia o toi wha manatu atu sio e kale sia pele. O le loto I la le tino. O le ita lea I le tua. O I lātou foi o I la le tino. Whai mai Paulo. E le mawhai o na fia I ai le tua. Ai a whai e nofo le anganga o le tua I te tonu I a te oi. Oka. Makua seki a mea uma. A wao le ola lea. Male manuia. Dear church, this is a warning letter to the church in Rome, but it is also a very important message for you and me, a message for our freedom. The apostle presents two types of lives. Look carefully, look far. Be clear about the outcome before you decide which type of life to live. Let me remind us again, church, that the mind set on the flesh is enmity against God. And those who are in the flesh, Apostle Paul says, cannot please God. But if the Spirit of God dwells in you, all things are possible, for this is life and prosperity. Amen. Whaaftaitele lo mātou atua le nei aso. E le pa ufua le tua lau upu. O lau upu le tua, na e awina mai na ia whaatau nuu le tua lo na wha moi moi. O mātou whaalongo le lii, mātou langona, mātou mala malama. O mātou wala au nganga pa ia I lau lava ngā luenga ato atoa, e te wha atoa ina le ngā luenga le ato atoa le tangata. Wha inu mia le tua o lo mātou ngā lala le nei aso. Mai se le li ie, ia ngoto unga I o mātou loto le li I lo whetalai mai mo I mātou. Wha mangalo I mātou le li ie I o mātou solitula fono uma. Wha mamaina I mātou le toto le tama I mamoi. Wha manuia I whanau umon le kalesia. Ono Yesu o mātou ole mo mātou wala au atuai nei. Amene, ma amene. Ia avele uspate vi ia le tua nei tai au. Tangola ia popo tangata nei o tafa. Kai ai ma lo ale mo I inim whaalongolongo. E te mo I ini atua e te whaalongo atua na elu atu ale upu ale atua. Ia tā pena la ia tātou e kalesia, ia e mai mofo I tā penanga le whanau nei tai au, ia iai le anga le leo le tua le whaua wino le tātou sauninga, ia tu ina atu I le tātou wa onga sa. So mai so patina le vi ai le tua, pa tele mai lau pati. Ia. Vi ia le tua le nei tai au. Ai le I wha solo le pokalame le kalesia. Alo whailo tala. Ia. Anga ia tulo tatou. A onga sae sauni mai mo lato pokalame. Ai vi ia le tua. What a word. Amen. What a word. Vi ia le tua. Olo o le
upo le tole ni tayo. Repeat after me, Tino. Tino. Se whanongo mai le tangata le whasalonga ko kalame. Ale ai le stonai. Tino. Tino. Angama. Angama. Te sau. Tino. Tino. Angama. Iro le au o fululinga. O anganga. O le upula le tua. O le tino ma le anganga. O lai fitu. Dale upua mai fitu nai. Ai pai. Fiaina. Lai fiaina. Ia le tino ma le anganga. Amene. Whaimela le upua a tātou tō mawha lea lana. Whaimai o le tino. E le mawhai o le tino o na whaafia fia i le tu. E ita i le tua. E ita i mea wha lea nganga. Amene. Amene. Whaimaila le upua a Pauli. Te tolu suruto se kone. Whaimai e Paulo i le Galatia e 5 malua wha. Te whewhai tau atu a tatu ai. Amene. Ele tua, ele umatua tala le fa. Pemele Galatia 5 malua wha. O le tino. E tasi lava tali na whai mai Paulo le Galatia na le 5 malua wha. Le la whai tau atu. A o e o iake riso. Ua wha sa taurolina e ila tau le tino. Amene. O lo fitu na ia me e lua le tino ma le ananga. A le tali na mo oe le na awala me le upu. E tatau na e tanga na wha sa taurolina le tino. A flesh. Amen. Potatu sa. Hey. Ia. A termine o pokalame whanau. Ia. Ia le tua le ni tai au. O le whanau, o le tofi lea mai le tua. O e o whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Mātua, o tātiu ke ne noa le tūri ma. Ne o mai, whai ngā o le nei o langa. E ala mai le whanau, o na tua i leo i tātou. Wa te le alo ma whanau, wa whaoa ma ta whiri sau no aile li o le larolanga. Tāru le whatamala o tātou mati. Pai mai Jesu, tu maita maite o mai i a te a. Awa e whapei o i lātou nei, i lātou o lo i le mano o le tua. Awa o le tamai tusa maunala, awa o i namatua, e le toi te a esi ai lātou. Awa ni manu malo le sua madia o le larolanga. Ai a vea Jesu e whai mataitai o le ora. Usi sila male mai moa.
le suafo, le tama, le alo, ma le anganga kua ia. Amene. Ia manuia o so matua, whapea lea wana lea tua, ai ora ma so le whanau so e fua. Ia paso patina le via le tua. Ia le tua le nei tai au. Ioi, o le fina ngalo lava lea le tua mo tātou. Na ia o mai ai Iesu e maliu. Ia aua nei whano so tātou ola i le whaawhanonga e whaawawau. A ia maua le ola e whaawawau. Amene. O le naunau ta inga fo i leo Iesu Keriso. Ia whao ngā le ola a alo ma whanau. Ia whaalau te le ina ilona mano. Ma tufu aina tuai le tala le lei. Amene. Ai mātua e le mawhai e alo ma whanau nei mea uma. Pea e mawhai e alo ma whanau. Pea whaatino ina lo outou matawha ioi. Amene. Fai mai le tala tusi a o le tama e tusa maona a wā a o ina matua e le tuitea e se ai lava. O le ata le nā lina whaatina atu e whanau le ni tai au. Ai ia whamanuia le tua le tātou Porkalami. Suafo Iesu. Amene. Ia amane ture lalu le tātou amasa. Ai whaasolo tātou Porkalami. Leila tua. Tawi malava. Ia le whaasolo ma tātou Porkalami. Amene. E whaaflow a leo kākou. Leila lawa tulisi o a ingai tuso. Ia saungi mailisi a lai whaile e te malisi. Amene. Ia e mua mai le Pritchard family. So mai nola ia o Puletiu family. So mai nola ia ma lofi po. Ia e la whaatino le ai te ma au Pritchard. E ma presidena o mapo. Amene. Ai saungi mai ia Puletiu family whamamore lava. E vapea e flow waka o ia. Seki ma mea umaleli. Amene. Yeah, handing it over to Bonosai, Purita, Pritchard to say something before he sings a song. Hi, church family. First of all, I want to hope you see my song. I'm currently our only child in my family right now. Yeah, I'm going to sing my song. My sister Yoni here is going to play that song. Yeah, thank you. Let's
I'm assuming your song has been organized. Batia, lower party, solo party, car party. Yeah, like how connect ya kule. Yeah.
Yeah, le tua, le ni tai au, tai lava le suma. Politius family, thank you for that performance. To God be the glory. Yeah. Le nea noa wala auria toile ai ngalofi po, te tonolo sa moto ina le sa uni mai na video call mai sa uni mai amen. Ya mai loa empa alo ana mai le ai ngalofi po ia sa uni mai ia suma le tia kono ia le au. So my Roma Linus family. Ia le tua. Huh? Yeah. Te tasi no ainga sa weli a mai pese I whaasala no. So passing on the tour. Hallelujah. Yes, forever God is good. Amen. Amen. Forever our mics are playing up. Amen. Amen. Yeah, Lenny, lo fai lo mai sunga ya leau o lo tu fatasi lato ai te mama le sunga fai au ai maka kia mele sauni mai sunga fai au ma sunga le amen ya o le nia manua e vala au toile ya Linus family ya o to no le amen.
Alo fatino le ai te male whanau anina le nei tai au ia sawi mele songa ia kate mafia sawi mai oto so mai amene.
patina le vi le tua ne na tama fila tuna na ni ya malo tapena malo futsal ni moneneas pala tu le na tate tama fila alo faile ai se ma ai na kate e sa ni mai ia saute te Malis family ona tawa lunga ia le ai na suma fafe mai. Hello, my name is Nino. Today we're going to do a loko and a siva, Trista, on Estaf Noah. See you over here. Francis. Look at the crowd. Botona te whaahiahia lona tama a ole tama palea e whaanoa na ia lono tina. Thank you guys. So when we do our dance, you might see me jumping. There might be a earthquake.
Tafadhali msa parting ali let's work. Well done, kids. That's awesome. Yeah. From knowledge and tiapu. Jessica, Roma sa ngi up. Pak pihak mak oleh bapak usaha coach ya solai. Fa sini. Warm fatwa no escalo. Ana sarde. Ona la fa kule super la fada, era yepo tona. Ya usilo mai bo processo. Tell myself parting and being like that. Amen.
mai foi le sima sumba whanau le atua amen. Ia le tua. Ia, le nea mnoa ai ngā le suma whawhenaina. Ngai mai loa o toa wanoa le nei. E manole a tuna le whanau. Ona tua ai le wanoa le suma whawhenaina i se hupu whamanuia. Ma le whae umina fo o tatu ko kalame ne reas. No le on sai ma no fa malo sine ni tai ave. Praise God. Nasi lava se tau roto, se tau mawhai toi pito. And then tie out.
On behalf of all the teachers, well done kids, Yele Tour, Manola Vita Pena, Matamofi, I take my money, Ale Tour, and yet, Yarawalia, Sumafafene. Praise the Lord. So my tato wa tauranga litai la au tato wa ima tato tauranga ya tape nadira wa ima tauranga litai au sauni tamani tayau faise merulino oi la le tua mato tauranga man mato wa yo meo mo le fatto ni mai mato te batu le tua le yai pea ve ayo mato fali ma ni yai pea le tua mo ni ate mato o meo mo le fola mai tama mato talo le tua mo fafa yino tauranga man suai ya mato sau le awina ni tayau fai mavi inga fai matauranga e vi ai oilo mato tu e simina wa le tua ni se le mo mato wa o masa fa pa ia le tua mo le fa wai fa pa ia foi le tua tauranga la fa fa mo ia le tua ya wala se malava o ba le tua ni se le ni mani tupe tautua i oi na malo na o Yesu mato oli mamalanga toini amene ia ia tuia le au tauranga tua ni ia tutonu tauranga mala suai tabe tatu bisi
Whae o tātou lima, o release whamawianga le tue runga ia tui rātou ni tai au. Tātou uma lava, sumai ni tai au. O mai isi, tamama isi tina lesi leina le tua. Children, just quickly close your eyes right now. The parents will lay hands on you and pray for you. Tamari tayau la mato sauni le ie. Release au whamanu yanga I lungo le whanau. E ia whaila tau tamama leo le whaola o langa I le nei. Vai tau man le vai taimi o lo mātou iai. Ia whaila tau mau mea whainga luenga. Wana oe te malamalama i o lātou lumanai. Wana oe te malamalama le tua lo lātou wola tupu tupu ai. Wana oe te malamalama i o lātou wala aurima. Nei tai au ta maa la mātou sauni. Sa saa le tua o whamanianga ala le whae o mātou lima. Ma o mātou ta talo whamanuia ia te i lātou nei tai au. Whamole mole ta māti nā. A mata tātou ngā wenga ta talo I se whanau nei tai au. Ia I pai se whanau e te le I sui lo mauta malu lawa. Release el whamanianga le tua sumai. Sumai ta māti nā whasolo atu I tātou whanau. Just pray for them. Whamanuia ia te I lātou. Just lay hands on them and bless them. Ioe le tua le nei aso mātou. Whae le tua o mātou lima I lunga o whanau. O au mea lofa nei au mai a te mātou. O le tofi le tua. O le taui mai a te oe. O le u whana I le lima o le toa. O whae lima. Whae le tua o mātou lima I lunga o nei whanau nei tai au. Ina ia o lātou manuia. Manuia o lātou o langa. Manuia o lātou lumanai. Manuia le tua mea o uma le whatu langa mo I lātou. O le mātou ta talo ta māli le tai au. I le suafo Iesu Keriso. Lo mātou alii ma lo mātou whaola. Mātou te whalea o ngā ai le tua ngā luenga le pōni uni. O e le tua nei wala uina I lātou. O e fo I tamai te malamalama le tua. I tūlanga uma o lo iai whanau. Whanau a whea ngai ma ngā luenga. Whanau le tua ua whea ngai ma o auma. Le ali ia o mātou o tua o mātou loto le nei tai au le li. Sei whae o mātou lima I lunga o nei whanau. Whamanuia ia te I lātou. Mātou te talo ta mā o ani mai mani whamai. I whau I lunga ia te I lātou ta mā. Mātou te whalea o ngā ina. I le toto Iesu ta mai mā moe. Mātou whaftai tele le tua. I le aise poto I le aise ata mai le li ie. E whaftai. I lau tai ta inga I lunga o mātua. Whafoi ai le tua le tausino au mea alofa. Whaftai tele ta mā. Poto ma le ata mai. Wa tuina ia te I lātou. A wale tua le mati ino lo lātou ola. A wale li ie le popo ino lo lātou lumanai. A wā mātou te le mafuta I bea ta mā. O le mātou wala au le li ie. Whaonga ina nei whanau le tua molofi na ngalo. Whaonga ina le tua I lātou o se la mepa sulu. I se mea o le ai se malamalama. Se whaonga moe le li ie. O lo I iai lau fina ngalo le li. Ina ia o atu ai le tua lau whaola tanga. Ta mā whamanuia ia te I lātou.
whamanuia I mātua, whamanuia I whaia o ngā susa, whamanuia I taitai le li e. O taitai le tua wa taitaina o lātou soifua whale nganga. Mātou ta talo le li o ani o lātou whale tonu. O ale tua ni o lātou le usi tai. Le whalonga tā ma le whalonga o le tua. Le ali e o laulava upu le li mātou te whātonu tonu wholau hei tamā. Awa ni o mātou whaono ono i a mātou whanau. A i o mātou tausi ma le alofa le li. Na i a manuia o lātou bolanga. Whamanuia ni a mātou whanawiti le li e. Whai e malosi a te lātou. Mai se le tua lau whamalolonga ni a mātou pepe. O tina whai lele li e. Ia iai le tua o manuia. O le mātou ta talo le ta mā. Mātou whaftai tele le tua. O whai wina le tua le porkalami ala whanau le nei asu. E lei titi se taimi le li ia le mātou ta pena. O mātou o mai le tua e whai se mea le lei. E vi ia ai lo suafa le tua. Ai aua lava le ia te I mātou. O ita māo whea ngai masuenga le vai tau. Fe soa ina le li o lātou māwhau whau. A vei lātou le li e. O se wha manuianga I totono mātou ai. E whana nau mai ai le tua ni apostolu. E whana nau mai ai le tua ni leo ma moe. Ni profeta ni whai evangelia. O I lātou e o ina le tua lau tuspaia. Whai ma wha manuianga I le tino ke riso. O le mātou wala au le tamale nei aso. Anga le lei mai le whaua wina le tua le mātou mawtanga. Mātou sauni foi a ai ma feinu. Ia vi ia oe I mea uma mātou te whai le nei aso tamā. O le mātou te talo le ali e. Wha mā ngalo I mātou tamā. Mātou te tautino I mātou lava tangata masala. Iui mā ngalo I mātou uma le ali e. Le tonto o lo tamā I mā moe. O le mātou wala au lea tamā. O le mātou o lenga lea. Ala atu ia Yesu le mātou li I whaola. Ala langa whātasi whānaua le tua. Amene. Ma amene. Ia le la atu na atu le. Sunga I le taitai o le amasala. Tās tātou pese I on whawhila. I leo tātou whanau. Ia songi ia te la tau. Ma whamanuia iai. Ave iai sau whamalo. Ia, whawhiroa I le tātou whanau le tai au. Awa e te wale ani lalo, ia. Pusi a te lātou. Awe e sau whawhitai. Ka walo iai. Lo lawa mai nei aso. Praise the Lord. Ya, isi whanau e I le spito lea. Awa te ani lalo, au masau mai mai. Marturu la pia. Faina, ai saula, eu tenho meio faula. Ya, tulai me peta tawa masha, awataro.
Masai. Sit down, take your seat, no talking, or back on your seat. Para bailar no tato ao machado, não for mais no fofa. No talking, no talking. Ya, seguro sai na tato vai na sei. Vai a tu tato vai na ya tato. Ta pena ya mo isi vai mo tato va tama. Tu na tu le no le tai, isi vai mo tu via. Tato sonia. Alles ist mit Mathe wie ihr
ia le wa le o ai wo ia skuli ni le wo e lo mo vinga a fai o vai ta mai titaia o le skuli ni la na da o la o sa ale ko ia skuli ni mo nei la mai ia e pa na le loto le fiafi pai wina ai ko kala me la masa le manuia pa pa te tele matua pa te lo to la mo la mo lo to para no si mai tu no mai alo ma fanau ia Paulo Santala ai komaiti ai fia ok o uma le aso fai no mai na mo to sa uni de lei mo su e na problema ia ta pena o to roto e su e fatasi de su na tato problema e oi mangele quando to e foi mai de fai su e na tato wa masa awa to fai loma e tu fai uma tato to sama pai o foi a uma to ta ser masina e uma loa ia mangele so mai lo tato pai ma tato lo mato pai ale tato tongi mo e ale mo tato tongi o tato role tibiti ia ma tato wise ave fale e pe mo fosse a pa fa ave a o foi a tu la ai e a te nove ko fama le tato a masale de aso pa petele ala badone tu dato de como le carecía y amor por la masale